ngasi Eingonda Cheiriba Mayamse Nongmadi Soidana oh haida ngasi Bharat ki North East thoiba poche masi mapandagi lakpa influx amadi drugs kangbu na thon bani ase am clearly United Nations da thamgabani United Nations da Bharat ki voice ni thamilo 140 crore ki voice ne thamilo aduna madu means sina takpadi Bharat Sarkar na Manipur ki issue se khange hoi aikoi na pambana khudak te da loshalo khudak te ta tingalo khudak ta yaroi yamna chronic oiba disease ne akoi gi nari banga si Manipur da je koi na thengari se yamna chronic oiba sai kun sagi mamang dagi mental fitness and health fitness is very important haba amma tobama tam da life plus success hoina bona bada mental fitness is amaru as well as physical fitness madu yoga na madu orai aduna yoga sanabiyo sima number 1 hajage ai mayam ya for causal pijale number 2 da ngasai gi ngangna riba mayam do ai kanam hajage khuding makta khoi loina yaugda bani khuding makse khoi loi khangda bani haiba yaroi mama gi sector laigani aina chief minister moina ai sp mayam ai gi cid gi kari gi mayam kaujaraga meeting tawbada govindas na yahonde ya ponde example akhoi govinda honorable minister govindas ki magi sports ki mayam ama meeting magi subject ki meeting tawjo kan bireni yahonde na aina sauru ya ponde tawriba potu union home minister moina magi level da lejariba potu Kashmir ki source adagi Manipur ki source Nagaland kai dauri magi tongan ba magi agency mayam logjabani madai the politician kana yauge aduna adugum masa masu da politics obigno nan all political party ki mayam lakpodu da hazana sanko kami these are the realities maram aina igi sp mayam kaurga meeting tawboda kana ya hol ya honde na ngona question to wi mathumta Manipur ki thoiba thogok sigi dam serious na yamna center na serious hoidana 100 days ki Manuk the Yahondana, 100 days of Pankok Yahondana, Union Home Minister Namaki, preparation to Jerapani. I really appreciate Honorable Prime Minister Modi, Honorable Union Home Minister Amisaji, including Mohan Bhagwatji. Concerned to Virak and the Tunul Wigan in the Rukibudo. Mother Okoi Prajana appreciate Togadabani, Aduga Shimasu, any political issues, discussion, solution Lapaganda without the consent of the people of Manipur, without the consent of the state government. Kanam the Kenda Towers may assurance be Jeremy. Aina yam hajab do peace porong na bona but anything do we but core issues ai khoina ngasi demand tawreiba mapan dagi mitop changa paisa koi Bharat Sarkar na khangbidrabra ai khoi gi sibu chumna gi khana boina lawrba na loram badu ngarang United Nations da Bharat ki representative na ngasi Bharat ki North East thoiba poche masi mapan dagi lakwa influx amadi drugs ki kangbu na thon bani ase am clearly United Nations da thamgabani United Nations da Bharat ki voice ni thamilo 140 crore ki voice ne thamilo aduna madu means sina takpadi Bharat Sarkar na Manipur ki issue se khange hoi aikoi na pambana khudak te da loshalo khudak te ta tingalo khudak ta yaroi yamna chronic oiba disease ne akoi gi nari banga si Manipur da je koi na thengari se yamna chronic oiba sai kun sagi mamang dagi che example ma haigini kana sadar hilse akoi ji tampak se sumai na question laga loina police station bauda punamake thamamisibo urubra ne matam do kana ukige ai gatani 2013 da tweet tawgibo kari gino akoi tampak question laga sadar hilse mi sena tweet tawgibo ai gatani kana kana gi ando ngasi de question le me si mayam si reverse ong na bohana ba reorganize ong na bohana ba akoi masen lairiba tribe khuding mak recognize tribe khuding mak ta magi hak bi na bohana ba it will take time now I get supremacy to yaroi hekta moi kharana secretary ta khar phamaga police ta khar phamaga dictate tor ga pulap oina paisan dana somdana sar haiba manung dana Manipur loihan ba toram bodo madu ngasi gi government ekhoi na yaroi adugi ne ekhoi da ngasi Eingonda Cheiriba Mayamse noma moi kapakhine ngasi Eingonda Cheiriba Mayamse noma moi mami ta mapi tarakine bo oh haida adu ko haini security su kaisu tawroi ima ibn su kaisu tawroi khwaidagi phatre di Laibak Kangadra aina tholaiba laibak kanina tholaiba mayam na tholiba crime mayam se paisa khaiba yumda bom langjanba doctor da khaiba dukan amta phambang amdaba mi kidnap torga puba si mayam se hana lepa kan security su lep kine ba nongai department amda phangam devje department amda phangam de ba gari amda information amde singjuni tamjuni haijari se not only valley singju su tawri se mayam Hugainari, Panari, Punari, Tonari, Aduna, Aina Mayam, appeal to me say.
Laibaki sok lurba tanja sida noi Shanghai tungkai mi kidnap tawba khotpa katuk karan nupi angang gi thabakse matang kitang gi lep khob adagi ningkha tambagi ha adugi adagi na tawbase si jong ta lep khob ai khoi jong ta kan gi se ai khoi gi future ai khoi gi yellow mi gi la ba ai khoi gi mi jing gi khongpham sem da chen lep khi se adi matung na noi tongning ba tawro khoi khongpham lep tri ba ai khoi gi mapham lei tri ba पायरगा तावरगा लेरी बेखो अदुना आइना मयामदा अपील तौनिंगसे हुजिक्सिदा मणिपुर कनबा येलोमी कनबा सिगी इशू नतबा अतै इशू जिंगसे मयामदा लेपीगो सेन खाइबा खोटबा लेबा कने थोलगा कइनो तौरिसबो अदाइदि अदु फाग्रे डिपार्टमेंट ने अदु कवर सकरे अदुदगी अदु पूरा सकरे तो अदुदि सिक्योरिटी मसाना थोलकपा ताबनी सिक्योरिटी मसाना पैसा लाखरे हाना कंपनी अदि ngasi जियो धरना तौइना ngasi ju khabar yauri duneba sen khaiba hemal le dhana do adubu laibaki asok lurba tanja sidai da misi mina yauro marak sidai sen khai lei matam la mi kidnap taw lei matam la tawino adu sida security na action laura agana security am pule hek phattaba tawringe security lakani phattaba tawdra kana security law point ani khatha haije ge me am issue du khangdri ngai da thoiba thodok si bhab tadraga di tanana baina toina unabai wani मागी हंदकी इलेक्शन के लाख कैंपेन दा वही अने खंगांगम बदो मयामना मदैदा हैनन मददम तौबिरो लोइन खंगे से नंबर 1 माना हैरम बदा अपने छोटा सा स्टेट को घुसपैठ करा के सजिंद्र लगा के डेमोग्राफिक इम्बैलेंस करने की कोशिश किया है ये मोदी सरकार होने नहीं दूंगा को मींस हाँ यूएन दहाड़ी तो नहीं अखोई की पिक रब स्टेट सिदा मपानदगी चंगागा पुशलगा मी पुशलगा डेमोग्राफिक इम्बैलेंस तौनो बतौरिसे आई मोदी सरकार ने यारो है नंबर 1 नंबर 2 दा जहां से भी जो भी फोर्स हो मणिपुर को कौन देखेगा मणिपुर को कौन तोड़ सकता है मणिपुर से कना थुगाई ngam gi yenge लोइना सिगी अनिसिदा लोइना अदुदि क्रमाय तौना हारिबा पोसी लेमिनरिबा जाति मयाम सुसु मोय गिसु हक मांगंदना क्रमाय तौसिगी हाइबदुगी खन्नबगी वानी आइगोंदगी नुक्तिगी अखोय अदुम फाउनरी करी तौबा अदगी सोल्यूशन आइगिसु सोमदा सिविल सोसाइटी मयाम इंटेलेक्चुअल मयाम उनरी अखोय ऑनरेबल एमएलए मिनिस्टर मयाम फमकांदा करीनो अखोयना तौदोरिबा सोल्यूशन से करी हाइगनी मोयना तालाइबा डिमांड से करीनो अखोयना तौबो याबना करी तौगे से होय तोयना खनरी मसिदैना अपील तौनिंगबसे प्लीज इमा इबेंसिंग नुंगाइतबो लेरसु लागा उनबिरगा तौबियो प्रेस मीडिया दा फी से पोई सेतबगी मवों मानबा यामना इज्जत याउदबा हेक्ता कइनो से अखोई चाही हुफु हेले आई खबर तौरमबदगी ना सिविल सोसाइटी एक्टिविटीज याउरक्तबा याउगे नागा कोके की 92 की कोफाई ना सेमबदगी याउरबा बिरेन मतमदगी इमा मयाम अमै खोई थेंगनगी इज्जत लैबे इमा सिंग वाही वता दा थबक डेडिकेटेड टोइबा कराइदगी न मोय अमनी हंदक उई आई फजना अपील तौजरी तौरकनो मियोय बाइसे याम अखोइसु मी थमोय पानबनिना ताबा ngambagi level khangba ngambagi level na malai adugi beyond tौबिरकनो फजना थाक्सी का एनी पेन देबो लैबदो लागा उनसी हांनासी इंसल लगा सपदो तौबिनो न आई सिमतंगा या अपील तौबो ड्रग मरकता ड्रग की करी की तौबो सुम हेक सिफाई अमनी ga लेरगा चेक तौबा खोगी पुलिस बुट हाइतारे अनका बुट अमने परमानेंट लैब मफम नते मधुदा तौरमबनी अदुबु एनीवे लाइबक छिबनी अदु ngarang अखोय पुलिस करी मयाम थाजनदना कन होनरी जिरिबांगि सु हुजे अखोय बोट कम्युनिटी की मार की करी की लैरिबा इसिनाउसिंगी अदगी मैतेगी सोइबा युमसिंगदो अखोय डीसी तौरकांदा अनिमकी लोइना युमकै सागनबगी अखोय पैसा सैंक्शन तौखरे अदुना आदा प्रजा मयाम लोइना कनो पामे शांति पामवे आइगी मी थाबदो अदो लाइबक थिबसे मपानदगी लाकबा मोय खरना इरांगसी लेपा यारोय इंजनबा अदुबु पैरामिलिटरी फोर्सेस अदुगा स्टेट फोर्सेस तौरकांदा प्रिवेंट तौनी कछु इरांग कछु जौथोय ना दमाइना लास्ट हुजुसे अतोप इरांग अतगदा डीएम यूनिवर्सिटी की इरांग कन तौजस डीएम यूनिवर्सिटी की सिंगरांग उनरे लाइबक थिबनी बीसी दु रिटायर तौग्र मतुंग दा बीसी जे हुजे अखोयगी कमिश्नर ना चार्ज पुबा अदुगा छात्र सिंगी इसा सिंगदुगी ग्रीवांसेस मोइना हाइनिंगबा मफमसे मोइ वेंटिलेट तौबमसे लैतबा अखोयगी बीसी इंचार्ज पुरी बिनुसु मोइ उनबिरमद्रबा उननबगी अपॉइंटमेंट लौबदसु खरा चिल्ली हाइ के दौ
मीसीदी भेंटिलेट तौर उनरगा फै हाइजरिबको अदुगुम खरा ngarang आइगी सेक्रेटरी जेफ्री ने मोय उनदना लोइना चौकाउ टोनरे जगे बीसीएम नांगे इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लेबनि याद तौबनि बीसीएम अथुबदा थामुक संग याय मोय प्रोसेस तौबदा यूजीसी की करिगे अदुम हापनि अदुगा मोयना हुजकी कैनोदो अखोगी कमिश्नर दु एटलीस्ट कॉलेज दा हप्ता अमदा अमुक अनिरकुंबा मैंने लाहनिंगा साथरसिंग इंटरेक्शन तोनिंग बा अदो ngarang khoi madu कमिश्नर हायरे कॉलेज एटलीस्ट मरक मरक अमोनिरा चलगा साथरसिंग भेंटिलेट तौ खोलोना अदुगा अतै ग्रीवेंसेस खरा ले अमदो खoi am thunu solution tawbani thank you